Aye, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namuntlha hi ta hi kha hi lwela hi Xongi Rhangani loyi hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Henny and then from there hi tlhela hi lwela hi mahungu yo biha swinene ya nga humelela King Tshinya Vantshwa. So ka siku namuntlha of course ra 15 ta January ni fike ni scrolla ka account ya Henny. Lo ni scroll ni fane kuma ku hey ku busy blind already mhaka leyi le ku trendini man. La nga fika a tsala ku ni pfuxe hi crowd. Se a ni koke ku koka. Leswi a nga fika a tsala swona se hi fika hi pfula laha swona ku ku na Henny na n'wansati wo karhi. To be honest, hi leswi ni nga yi vuyisa swona post leri initial man loko se ni zooma kahle ni swi vona ku no man munhu loyi I munhu wa munhu I munhu loyi hi tivanaka a nga khomiwa hi ndlela yo ka yi nga ri appropriate hi Chauke laha a ni kwate ngopfu as you can see na mavoko laha hongo to date so ni ve na ti-question to tala ngopfu ku humelela yini kwale Henny ku humelela as if vo rhobana or something as you can see khomera kona phela xi khome ku khoma Henny xi khome ku khoma as you can see ku na video na explain swilo swo tala ngopfu just look at the image here maswona xi khome ku khoma so loko na hala ku kwata mina Master T vongo va nga ta ku I kwatisi yini kasi mo nga swi tivi ku Xongi Rhangani I munhu wa Master T mara vanhu va Xikwembu na so ni ve ni kuma ku na hi Xongi Rhangani ivi ya Africa a posta lama Africa tsala ku na mhe ni pfuxiwe hi crowd a tag Henny ni vana ku hayi swi loko mina na Xongi Rhangani ha ri right loko after loko ni swi vonisi leswi na la still as you can see va ha khomene that way as you can see ko va na minor difference so swi endla ku ni zama ku va na ku twisa ku nga kha ku ndleka yini la so ni ve ni chekisa post kahle ya Henny a ni mi hlamusela leswi ni nga swi ndlisa xiswona mi hi sequence ni ve ni tlhela ni kuma ku no man a ni siye swin'wana loko ni kha ni hlala ku na n'wana nga fatsela ku hashtag pfuka hilwa ni ku pfuka hilwa wa ku na hashtag ya swilo leswi ni vheta ni ku no man swi loko ku na hayi possibility yo ku na risimu ro karhi ri taku ra Henny na Xongi Rhangani after loko se ni swi hlayisile leswi ni swi vona ku no man ku na hayi possibility yo then ko va a marketing strategy ya music wa wona wu nga ku teni no nga tivi ku what type of music it's either music video or it's a song ma yi ku vena mhaka leyi mara swi ti komba na ku their marketing their craft loko hi kha hi swi langutisa laha so ku hi ti-percent ni nga ku 80% I believe ku swi fambisana ngopfu na music wa vona 20% ku nga va ku na ku rhobana la hopefully a swi katsi swona ne even then of course nghena ka mhaka ya King Tshinya yi humelele mhangu yo biha swinene so a hi vekele video clip once as mina vona ku ni nga laniwa Tshinya Vantshwa sweswi ni vulavula ku na n'wina ku na munhu la nga nghena laha kaya namuntlha ku nga Sunday vusiku bya Saturday a ni nga ri kona ni ye nkosini na nkuwankuwa ni ye ku lahleni ka boti wa mina loyi a nga mama a ni siyela laha mehe ni ri la ku boti wa mina munhu a pfa a nghena kaya ka mina a yiva home light ya mina a yiva ti-perfume a yiva ti-roll on a yiva xevo fridgini a yiva na ti-USB timbirhi ta black a yiva na xipikara lexi xa ku tlhoma USB so loyi n'wina a nga mi xavisela hlangana na Tshinya Vantshwa n'wina a ha lava ku mi xavisela ku ata hatla mi ta tihlanganisa na Tshinya Vantshwa ku leswi ni nga ta swi endla mi ta tshemba mi nga believe vanhu mi ni pfuka ni lo tshama a ni nge tirheli n'wanuna kuloni mina nkondzo wa yena ne hi lowa loyi lowu a nga huma hi woho lowa mawani na teka lowuwa hi lowu a nga nghena hi wona na teka so loko video ya hela of course mi byela Henny ku ni ta n'wi endla leswi lamaka mi ka video leyi